هر یک جمع چیروکه کی وی هیا و هر یک جمع جیب آوای خوب وی چیروکه را دکوته کلیه. ویجه تشتکی وهایه کو هر کسی بر به بشتاریه و دکشینه داکو روله که تیدا بلیزه. چیروک جنویساندنا پیوای کم جهلا نویسکار و دست پیده که و بخوندنا پیوا داوی جهلا خوندوان و دقده. و هاد بیجه دست پیکا مال پرا خود حلیم یوسف. نویسکار ویژه نوژن چیروک و رومانا کردی ده همان دمه ده چالکوان ویژه کردی حلیم یوسف ده سال 1967 ده لروجاوای کردستان لباجار عموده جباوکی سرخطی و جدایک کی بنخطی وکو بچوک برا دناوا مالبات کی 5 کر و 3 کچاده جدایک دبه. ده تمنه کی بچوک ده دست نویساندنا چیروکان دکه. ده دمک اوسانده که همی هفتمنین ویین شاگرد هلبست نویساندن اوی بری پینوسا خواه دابو نویساندنا چیروکان. حتی نی بکلوریا آنکو دبستان آمادهی لعمود خوند و جبو خوندنا فاکولته مافناسیه چو زاننگه ها حلبی. لگل خوندنا خواه نویساندنا خواه به عربی و کردی بردوام دکر. لحلبی بشتاری شف بهرکن ویجهی ین سالانه ین زاننگه ها حلبی دبه. جدست پیکه و چیروکن وی هم بالا رخنگر و کمیتین درخاندنا ویجه دکشاندن هم جی بالا خوندوانان. جهلا دم وجی بشتاری شف بهرکن ویجه کردی دبو ین لمالان و لجر زمینان ین دوری دزگه و دورین فرمی پیک دهاتن. و ساجیج دست پیکا سال نوتی و لحلب بو اندامه کی چالک دکوما خانی یا ویجه کردی ده. یکم پرتوکاوی یا چیروکان به زمان عربی بناو میر آوس لشاما پایتخت سوریه هاتا وشاندن. او پرتوکاوی یا یکم و یا داوی بوکو به دستورگرتناج وزارتگاه را گهاندنه یا سوریه هاتو بو چاپ کرن. هر وها یکم پرتوکاوی یا چیروکان بناو مری را نازن ده سال 1996 ده جهل وشانخانه آوستای لستانبول هاتا وشاندن. بو وشاندن و بلاف کرنا بر همین ویرا روز بروز لپرسین و مترسیا رایدارن استخبارات دجیوی بهتر دبو. از دنیوسینم جبرگو از نکارم ننیوسینم. نیفساندن جبو کسکی وکی من مثلا هبون و تنبونه یه. از دنیوسینم تیوی واته گو از همه. تنه مرن دکاره من راوستینه. پشتی وشاندنا سه پرتوکن چیروکان و رومانه که نچار ما جاخا ولات دور بکوه. و ده سال 2000 ده بری خود ده اروپای ولات آلمانیای. جورا و پیدا ایدی جیانا پنابریه دست پیدا که. ده سال 2004 ده لگل کچا سرحدی جباجار بازی ده سفدا خانم جیانا خود کنه یک و دو زوجن. دو زاروین وان کچه که بناوه لورین و کره که بناوه روبین دبن. حلیم یوسف به جیانا خویا بردوام لآلمانیا باجار ووپرتالی حتی نینها 6 پرتوکن چیروکان و 6 رومان نویساندنه و بلاف کرنه. حلیم یوسف لگل نویسکاریا خواه ده همان دمه دوکی مروفکی چالاک یه ویجه کردی لگوری دم و درفت خواه هرتم دناوا چالاکی و لدارخستنین جور بجور ین ویجهی ده جی گرتیه. گیان مروف رحی وی جبو هستان مینا کانیه که. حتی مروف لجیانه به او کانی نه دمچکه و نجی رادوسته. نجی دقده. رحی
نویسکارێکی ji berhemawiya wêjeyî re mîna malzarokekê ye. Dema ew berhem ji malzarokê derdikeve, çap dibe û belav dibe êdî, tutê kiliya wî nivîskarî bi berhema wî re namîne û dibe ya her kesî. Ew malzarok xwe ji hemêzkirina berhemeke nû re amade dike. Peyva ez ne tenê evim, piştî derketina her berhemeke nû her û her xwe dubare dike. Nivîskarê Kurd di rêveberiya gelek kovaran de cî girtiye wekî edîtoriya kovara Dîwar ya ku di sala 2013 de li Almanyayê derketî kovarên pêl, orkêş û ewraq. Di heman demê de di gelek kovaran de wekî qunciknivîs dem dirêj nivîs belav kirine, wekî kovara Rûdaw, Azadiya Welat, Kurdistanê Nûê, hîna jî di malpera diyarnamê de nivîsan belav dike. Di televizyonên Mezopotamya TV, Medya TV, Roj TV de 10 salan bernameya gava sêyemîn pêşkeş kiriye. Piştî veya 10 salên pey wê re jî bername bi navê Deriyê Din di Ronahî TV de berdewam hatiye pêşkeş kirin. Hetanî sala 2020 bername hatiye weşandin. Bername bi taybet li ser nirxandin û şirovekirina berhemên wêjeyî yên Kurdî bû. Helîm Yusuf ne tenê di nava Kurdan de lêbelê di hola navnetewî de jî ji aliyê gelek kesên têkildar ve hatiye lêkolîn kirin û şirovekirinê. Berhemên wî dem bi dem êdî ji bo zaraveyê soranî jî têne wergerandin û bi pîtên aramî li Başûr û Rojhilatê Kurdistanê têne weşandin û belav kirin. Li Başûrê Kurdistanê birêka weşanxaneya Endêşe hemî berhemên Helîm Yusuf dê bi soranî bêne weşandin. Hetanî niha 5 van berheman hatine weşandin û belav kirin. Li Îranê jî weşanxaneya Afraz dê hemî berhemên nivîskarê Kurd Helîm Yusuf wergerîne Farsî. Hetanî niha 3 pirtûk ji van berheman hatine weşandin. Berhemên Helîm Yusuf di heman demê de ji bo zimanên dîtir yên wekî Erebî, Tirkî, Farsî, Almanî û İngilîzî hatine wergerandin û dê bêne wergerandinê. Romana Helîm Yusuf ya bi navê Sobarto di sala 1999 de hatiye çapkirin. Pey wê re romana Tirsa Bêdiran 2006, gava Komasî tî dibin 2008, Not û neh morîkên belavbûyî 2015, Wehşê di hundirê min de 2018, Firîna bi baskên şikestî 2019 de têne çapkirin û belavkirinê. Pirtûkên çîrokan mêrê aviz di sala 1991 de, jinên qatê bilind di sala 95 de, mirî ranazên di sala 96 de, memê bêzîn di sala 2030 de, Awslan Derbek 2011 de, serdema Qazî Mazî di 2021 de hatine weşandin û çapkirinê. Helîm Yusuf sê pirtûkên zarokan ji Almanî wergerandine Kurdî. Xiltê biçûk ya Werder Hoswart sala 2011, Werdek, Mirin û kulîlka Nîsanê Wolf Elbruch 2011, hemî werdekên wî Christian Duda 2012. Dem tiştekî wiha ye gokêlî bikêlî di nav guherandinê de ye. Mirov ne dikare wê bikire ne jî wê rawestîne. Dem hergav di nav guherandinê de ye û mirov jî bi xwe re diguhere. Cudayî di navbera mirov û demê de ew e ku encam neyeke. Qedera mirov ew e gava mirin tê, mirov bixwaze nexwaze mirov radiweste. Lê dem her û her di nav guherandinê de ye. Helîm Yusuf bi pênûsa xwe û karên xwe ve diyare dê hîna gelek keviran dayne ser dîwarê wêjeya Kurdî.